Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe bakunzi bacu ba radio na televiziyo Ecomedia TV. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo mu Minembwe. Isoko ya gatanu yagarutse aho yari isanzwe. Ibyari inzozi bibaye ukuri. Isoko rero yaremye neza, irimo ibintu byinshi. Abaturage baragura ibyo bifuza ku giciro gikeya kuko mwabyumvise. Uyu munsi rero abaturage barakeye barishimye. Umuntu wese aragura seronagu yiwe mu Gifaransa, icyo yifuza urakibona. Hanyuma turi kumwe na chef, umuyobozi wa chef mu karere ka Minembwe. Mwiriwe neza chef? Mwiriwe munyamakuru. Hanyuma mwiriwe gute mu karere ka Minembwe? Karere ka Minembwe twiriwe neza, nta kibazo kihari. Ibintu bigenze neza. Bari tugize iminsi tutarema isoko ya gatanu ngo karemere hano mu gatanu. Bari barakajanye hariya muri santere, ariko kakaba gatoya, nta soko yahabaga. None abantu bafite ibyishimo ba Minembwe bose. Ijambo rya mbere bishimye kuko batashe mu mihana. Nuko imihana yose guturuka za Mikeke, za Karingi, za Bidegu, z'Irundu, za Gitave, za Karongi, za Rubemba, za Gakenke, za Umiko, abo bantu bose baratashe. Ibyo ni ibyishimo bimwe twagize, kandi Imana yadufashije ikeyura wa mwijima wari ukahava. Ubu nyine undi mwijima twagiraga ni ukubura isoko, ni ukubura ibintu byabonetse. Amasukari yaremye yuzuye isoko, imyunyu yaremye, amasabune yaremye, ibintu byose icyo umuntu akeneye cyose karakibona. Kandi ibintu byatibutse byagiye ku gaciro keza. Abantu bose bamenengwe, izuba ryavuye, kandi abantu ko baraje guseka. Kandi twabahagarariye abaturage ko barabishimira Imana, kandi kuko ibintu byagenze neza. Ubundi zari nk'inzozi, ariko za nzozi zarasohoye. Twazaga tubabwira ngo nimuhumure, ikibazo kizakemuka, muhumure, ibi bizashira. None ubu nyine dufite kwizera kuko ibintu byose bizagenda neza, kandi bihaye bigenda neza. Urakoze. Uvuze ko ibintu byatibutse, ibintu byinshi biri mu isoko. Ibintu byatibutse, amasukari yatibutse, imyunyu yatibutse, isabune yatibutse, nta kintu na kimwe kitatibutse. Icyo umuntu yifuza mu Minembwe cyamugezeho. Abantu bose. Hanyuma iyi soko yaje hano, abaturage ba Minembwe bose barashobora kuyigeramo byoroshye cyangwa hari abo ko niho yamba. Si kure, abaturutse Karingi ni hagati, abaturutse Kabingo nabo baraza, abaturutse Gakenke baraza, abaturutse za Gakangara, za Murizi bose barashika kandi bakagura hano. Niho muri santere ni hagati, niho twari twarayigeneye, n'ubu ni hwiri, niho yagarutse, kandi ni naho hagati muri Minembwe. Gira ubutumwa ugenera abari hanze ya Minembwe. Barya bavuga ati abaturage ba Minembwe barashize, abaturage ba Minembwe ati tibuca ntibwira. Yego hari ibibazo, ariko abo ngabo gira ijambo babwira bari kure kuri uyu munsi izuba ryarashe mu Minembwe. Icyo nubabwira abari hanze nibagende batahe, baze batahe. Twarababwiye ngo iyi ni Amerika yacu. Abantu bagumye kuja muri Amerika, abandi baja muri Kenya, abandi mu Bugande, abandi he, ariko turavuga ngo twebwe aha niho muri Amerika yacu, niho muri gakondo. Abantu bagende batahe, ariko ntitugaye abantu bagiye muri Amerika, nabo baradufashije. N'abari muri Kenya, n'abari mu Bugande no mu Rwanda hose baradufashije, kandi nabo badusengeye n'Imana. Hamwe n'Imana dusenga, Imana yaradufashije. Ariko ikiruta byose nuko abantu bagomba kugira gakondo, bakagira iwabo. Hano ni heza, harahumeka. Ibibazo twari dufite byari bitwugarije byarashize. Tukaba twifuriza abantu, duhumuriza abantu, tubabwira ngo abari kure muhumure, ntabwo tukibaye, turi kumwe n'Imana. Imana niyo twadushyira imbere, izabidukorera byose. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'undi musaza. Mwiriwe neza?
nzima kabisa. Isoko imeze gute? Oya soko kabisa yaremye neza kabisa irimo n'amahoro. Tuza rimeze neza. Umutekano wose. Ibintu zagenze mu buryo bwagenwe. Zajya tukemuga. Kuko ikiro cy'umunyu cyabaga ku ijana kija kuri 50. None cyaguze 15. Ikiro cy'isukari cyaguze 15. 15 kabisa. Mbere cyaguraga gute? N'amahuzi yaremye ndetse n'amasobisi yaje kuri y'abakuru 200. N'uwo munsi wano twaguze ibihumbi 10. Kabiri umunani mu byasibisi. Yego kabisa. Abantu baremye mu isoko nyuma y'igihe kirekire isoko yari isanzwe iri centre Madego uyu munsi ikaba yimukiye ku Kiziba. Urababona gute ishusho yabo? Oya yiba ishusho nziza kabisa. Kandi banegize neza. Ibintu zagaragaje umuco. Niteza mbere mu gihugu. Nuko isoko y'umunsi yasubiye iwabo. Isoko yagarutse ku Kiziba aho yahoraga iremera. Umutekano wose kabisa abantu barishima. Kandi ubu ukarashakira kandi aho yaragashaka kuva kera. Nze neza kabisa. Ubutumwa watanga nubuhe? Ubutumwa natanga. Oye kabisa na amahoro. Hava ngo iteza mbere n'ibyiza mu gihugu. N'abadufasha mu bakomeze. Twabishimiye turi abaturage. Bizatuguye neza. Bakomeze kabisa bagure natwe turi nyuma yabo. Iyi soko iri hafi ku buryo abaturage bose bayirema cyangwa harabibera kure? Oya. Isoko imeze neza kabisa igihe hagati y'abantu bose. Hagati kabisa. Abantu baremye neza bavuye za Kiziba bavuye za Karongi. Ndetse wacu twebwe ni hakurya za Karongi. Twayiremye n'ibitosa dutaye n'amahoro. Habe no mu nzira umutekano wose kabisa. Ku buryo umuntu yagenda nijoro? Nijoro kabisa ni kuremura nta kantu ntako wikanga. Ntaco kabisa twikanga. Murakoze cyane. Kabisa. Mwiriwe neza? Mwiriwe kabisa. Waremye isoko uturutse he? Irundu ku Gihanama. Ubwo Irundu ku Gihanama no mu gatanu ni umwanya ungana gute? None umaze kugera mu isoko wayibonye gute? Isoko twaremeye hakurya mu gatanu isoko ya kera. Imeze neza kabisa twasanze ibintu byose byaberewe. Ni ukuvuga ngo ibintu byose kabisa birahari ntacyo twabuze isoko imeze neza. Ibintu byaremye cyane ni biki? Byaremye isukari, amavuta, amahuzu twari tuyakenye nta kintu kitaje mbese amavuta yo kurya yo kwisiga byose zari imbogamizi kuri twari kuba munsi isoko ibintu byose byaje kabisa ni kuri twahashe neza abantu bakora neza. Ibiciro bihagaze gute? Ibiciro bagiye bitandukana ariko n'ubundi kuko byari bisanzwe twari twaragize ikibazo birazamuka ibiciro bizamanutse. Isukari ni kuri 20, umunyu ni 20, igitiko cy'amavuta ni 30 cyangwa 25. Kumva byagiye bituruka nta kibazo dufite rwose kandi twizera kuko isoko itaha bizamanuka bikika munsi yaho. Abaremye isoko n'abaturutse he? Isoko n'abaturuka Karongi, Karingi, Edegu, ibindi byose ko bingana. Bahera bazagahwera bagera za Kabingo bose ni ukuvuga ngo Minembwe yose. Minembwe yose kabisa niyo duterana n'isoko yacu. Abari kure y'imahanga mwababwira iki? Bababwira ngo nubwo tureba gutya ariko nanone hariho abantu bagiye baturuka kure bagize ibibazo by'intambara nk'abantu b'Irundu, Karongi, Karingi abo bagiye bagira imbogamizi z'amazu yabo kwangirika ibintu byabo kwangirika ubwo tuvuga ngo iryo benyine ryaratubise ariko hari abadafite ubushobozi basanze amazu yabo yarangiritse n'ibiryo ahubwo ugasanga nta bushobozi bafite ariko bazabafasha kugira ngo nabo nyine basubire mu Karingi kugira ngo nabo bafashwe. Abagiye hanze ati Minembwe haracateye ubwo bandi twataha nibwo butumwa babwira bwo gutaha imuhira muri gakondo? Ntabwo Imana yarabikoze yaduhinduriye ubuzima wa munsi yarabihinduye ni ukuvuga ngo ntabwo babuhari ngo mu bw'amakuru y'ijambo ariko ntabwo babuhari turatuye turatujije abantu baratekanye nta kibazo kabisa. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'abamama. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Bimeze gute mu isoko ya gatanu? Isoko yabaye nziza twaremye twadanze mu gatanu karasa n'akazutse. Ubu turi ku muzuko wa gatanu niyo makuru dufite umunsi wose karabwira undi kuko gatanu kazutse ni nk'aba munsi ga Yesu azuka i Betelehemu bakamubona. None turi ku isoko nziza aha gatanu karemye amahuzu yaremye ibirato byaremye iyi sabuni twari dusigaye twigura 30,000 dore nayiguze 2,000. Iyi veri y'umuntu iguze 2,000 yari isigaye iri kuri 20.
turi ku muzuko igihugu cyarazutse none abantu baremye bafitiye ishusho abantu baremye ni abantu beza kandi bakeye umubiri no kuvuga kandi Minembwe irimo abantu benshi amoko yose irimo abashi irimo abanyamurenge irimo ababembe irimo abapfurero irimo abanyindu amoko yose abaremye ino soko baturutse hehe nta bantu wenda bashobora kuba babujijwe kubera ko ari kure baturutse he nahe abantu baremye ino soko haje abantu baturutse za Rugezi iriya za Kabingo haje abantu baturutse za Muriza za Gahwera za Karingi za Karongi Amarango Rutigita ahantu hose bahageze bamenye ko umusoko w'isoko wabaye nyuma yo gushika ibiciro ugereranyije n'andi masoko atambutse mwabonye gute ibiciro byaturutse kuko twari dusanzwe tugura siko twaguze bituranye no ku isoko yabaye nyinshi ndetse harimo n'abanyindondo benshi bari hano hanyuma ubutumwa uheza bari imahanga hanze bafite ubwoba ngo ntitwoza mu Minembwe wo babwira iki noneho ubwo baba bafite ubwa satani ariko babaye barimo umwuka w'Imana ntabwo buhari Imana yaraturize kandi yaratwimanye icyo nubabwira ngo bazadusange mu Minembwe ko turisiga tukisanga twabaye yacu murakoze cyane ibi ni bimwe mu bicuruzwa byarangwa mu karere ka Minembwe mu isoko ya gatanu nyuma y'igihe kirekire rimaze gutaramira aho yari ihurira urabona ko bifite ishusho nziza abaturage barakeye turagaragara icyo yumva nicyo ashaka uyu munsi